Ibihe byiza kuri mwese nongeye kubaha ikaze. Guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idakwiye kwegeka ku Rwanda ibikorwa byo kurenga ku gahenge, nyuma y'uko muri Kivu y'Epfo hakomeje kubera imirwano yatangijwe n'abarwana ku ruhande rwa RDC bagizwe na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Guverinoma y'u Rwanda rivuga ko ibikorwa byo kurenga ku gahenge by'ibitero bikomeje kugabwa muri Kivu y'Epfo Kongo idakwiye kubyegeka ku Rwanda. U Rwanda ruvuga kandi ko rwamaganye ibyakozwe n'igisirikare cya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kimwe n'abahuzamugambi bayo bagizwe n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR ufashwa na Kongo Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga bakomeje kurasa mu bice bituwe n'abasivili byegereye umupaka w'u Rwanda bakoresheje indege z'intambara na drone z'imirwano, ndetse byanatumye AFC M23 itangaza ko yiyemeje guhangana nabyo. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko mu cyumweru gishize hari ibisasu byagiye bituruka mu Burundi byarashwe mu gace ka Kamanyura muri Kivu y'Epfo, byatumye abanyekongo barenga 1000 bambuka umupaka wa Bugarama bagahungira mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ubu bakaba bacumbikiwe mu nkambi ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi. Iri tangazo rikagira riti igisirikare cy'u Burundi kimaze kugira abasirikare bagera ku 20,000 muri Kivu y'Epfo mu kazi bahawe na guverinoma ya Kongo, by'umwihariko bakaba baragose ibice bituwe n'abanyamurenge muri Minembwe hagamijwe kwicisha inzara abaturage. U Rwanda kandi rwibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivugishize amanga ko itazigera ihagarika imirwano, kandi ko abarwanira iki gihugu bamaze iminsi bari mu mirwano igamije kwisubiza ibice byabohojwe na AFC M23, nyamara hariho hakorwa inzira y'ibiganiro. Guverinoma ivuga ko umuryango mpuzamahanga wagiye ugaragarizwa iby'ibi bikorwa by'ubutegetsi bwa Kongo bukomeje inzira yabwo y'imirwano, nawo ugasaba ko bihagarara, ariko Kongo yo yakomeje umurongo wayo nk'uko byagaragaye mu cyumweru gishize. Kubura ubushake kwa leta ya Kongo ku byo yasabwe byo kurandura umutwe wa FDLR nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro yo muri Kamena 2025 bikomeje gutinza umuti wo kurangiza amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ko bigaragaza ko iki gihugu kitabikozwe. Iri tangazo rigira riti ubu bigaragara ko Kongo itigeze na rimwe ishyira imbere inzira z'amahoro, dore ko Perezida Tshisekedi ubwe uherutse kwitabira umuhango wo kuyakana Ukuboza 2025 nk'aho yahatiwe gusinya amasezerano. U Rwanda ruvuga ko ibi bikorwa byose bihonyora ibikubiye mu masezerano, ari intambamyi ikomeye yo kugera ku mahoro, kandi ibi bigakomeza gutuma abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeza kuba mu kangaratete, ndetse bikanakomeza guteza impungenge umutekano ku mipaka y'u Rwanda. Ndabashimiye cyane, duhure mu makuru ataha.